Iti tampukan, kadagiti agduduma, apasamak iti biag. Mangtadray aw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdungan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, ngagmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! No kasta, mangipawit ka mananti ko na, Wilma anak ka. Wala nang. Naala kon ti sweldok, iso amang ipawitak manan iti kwartayo. Tapno at damat igatang yo, iti masapsapul yo. Amangan mat no awan ti mabatikan ka anak ka. At damat kit di, nanang. Kita ama, taamangan mat no iti kapapawit mo kada kami, kat awanan maurnong mo apara iti bagay. Ay nawaw, iso nga ron nga agtrab-trabaho da tao, tapno at agastusan tayo, nanang. Sige, sikatimakam mo anak ka. Aywan gayam, asino ti agbiyahe inton Martes, da iso ti pangipawitak. Dayta ti jakam mo, nasukatan ka no mga minti schedule da. Saludsudak pa'y ni manang mo yuli. I-text kuntukan ka no anya ti ibagana. Sige nga rod, nanang. Asino jay kinasaritam iti cellphone mo, Rosalia bagay? Ni Wilma lakay. Anyo ti inyawag na? Mangipawit ka no iti kwarta. Ay nawaw. Manan, ang mga noawan mo tanti mabati ang paraking kwa na. Isumat ti imbaga kitay, katadda ko na namot. Mala, no, dati pawit na, idulin mo pa ilang. O sa rin tayong to, ano, kasapulan ti kwarta. Wen lakay, kasta ti aramidag. Iti kasta, adda mausar no adda emergency. Asino ka no nga iti pangipawitan na? Saludsudak pa'y no asino ti agbiyahe inton Martes. Ay wala, tanasukatan ka no ti schedule da teriyong. Anya ti bagam yulay bakay? Asino ti naka-schedule nga agbiyahe inton Martes lakay? Apay ka day? Nag-text ni Nana Rosalia. Apay ka no aya? Jakman ang mo, basta salsaludsudan na laang mat no asino ti agbiyahe inton Martes. Amangan no agpasyudad damat Siyak ti naka-schedule inton Martes. Ala, i-text ko nga rodan kan ko na. Wan, ibagam asyak. Isupay no agpasyudad da. Di addan to pasahero no kwa. At daman ipawit ko, manong teryong. Anya ti ipawit mo? Kwarta para kadananang kantatang ko, manong. Munti karudan. Manutiplete na ngay. Mabali na ti 50 pesos. At tuyen ti plete ti kwarta nga ipawit ko, manong. Naganda na ng kantatang tinaisurat dita. Ay nawaw. Awan ti 50 pesos mo dita. Kukwa mo ta sa nga gasot, manong teryong. Sobra da ito Okay laeng. Sa nga gasot lang mo't dayta. Igatang mulatan iti soft drinks mo di sobra na. Agyaman na klaw na At dapay gayon ti tatawa kasling ka. Awan anyaman na, manong. Nasuratan matkit di itinagan ti sobre. Sikan ti makaam mo amang tad kadakwada, manong teryong. Nagpawit ka di mo't laang ni Wilma bakay? Wen, nag-text itay. Asino ti nang ipawitan na iti kwarta? Ni Teryong ka di mo't laang? Wen ka no. Nasayag man nga raw no ni Teryong tinangyawatan na. At least, am-amuta. Wen narigat ti agpawit iti kwarta no maminsan. Punutan ako ng bakay. At dadag iti masulsulisawg. Pudnot ako namlakay. Ayun gayam, matuloy ka ka di iti planom apapanan. Kapilitan bakit? Awan ngamin timangpakan kadag iti manok atarakan ko iday. Mala, agtugaw ka nga rutan, tamangida sarak iti kanam. Naluto mo't ti sida. Sanak pa'y asumurot kan ka, taurayat ti impaw iti anak ta. Aglaba ak matlaangon. Ay, makabanog tagbiyahe. Itaman pa'y anasapa ka nagawid, Tiryong. Basit mo't ngamin ti pasahero. Saan ang nagpasyudad da na Rosalia? Awan tama ta naglugan iti jeep ngayon manehok. Ay, kunak ano pa syudad dagi jay. Saan mat gayam? Saan? Agi na naakpay man bakit?
Agkape ka pa Intong madamdamalain. Ay nawaw, di ka mabising? Saan pa'y magkit di? Riingan naktulaan no makaluto ka iti pangrabyanta. O sige, lukas ka ti kayat mo, iso ti masurot. Sapay 5,000 dyan pauit ni Wilma akwarta. No sa di numot nga ta tinakatinagak iti tayo dyan Pangalaak ngayon iti pagbayad ko no maduktalan da tinapasamak. Mangandayon na kay. No bilang tagpasadak, mamin ano pa'y ngagpasadak sakbay ang mabayadak tayo dyan. Ay, jak among. Nagpanutaklangan iti rason ko. Tapos sa ala ko nagbayad. Pangalaak iti 5,000. Oy, anya ti pampanunutam Nay, siga magkain bakit? Manganin ko na. Anya ti pampanunutam Kasla di mo mangmang ti bagbagak. Awan bakit? Ay nawaw, iti kasta alangam kat amok nga adda na unag apang panunutam. Mangantakitin. Mabisbisin ako. Narabyan ka mat, Andres Lakay. Imulak pa'y ngamin ti saba dinawat ko kan pare silsaw. Naranak ngamin itay. So mawat ako na. Naalam ka dimit lang timpaw iti anak ta. Awan ba timbati ni Tiriyaw? Kunak mano na ipauitin ni Wilma ti kwarta. Day tamot ti intex ni Wilma. Ngam nagderdiritso mo ni Tiryong itay. Amangan may no nalipatan na lang ngayon batay. Tsaka mo alakay. Aguray ta aging gainton bigat. Nupod numan analipatan na. Sigurado nga idagas na mo laang no agsapa. Uwan ano santa nga urayan? Di balay ta saan mo't aras ti pakausaran ti kwarta. Hello, Wilma anak ko. Naimbag abigat yo, nanang. Kastamot kan ka anak ko. Italaang nga imawagak, ta nag-overtime kami iti pagtrab-trabahwak iti kalman. Naalayo ka dimot lang ti kwarta nga inpawit ko? Saan pa'y nga rod anak ko? Ay nawaw, apay ngay. Ni Manong Tiri yung tinangyawatak iti dayja kwarta. Amangan ko namin no nalipatan na lang iti kalman. Iso ti urayan mi itang agsapa, tabarang idagas nantaw. Awan ka di pa'y alimabas di tabalay? Awan pa yanak ko. Iso ti pagpadaanan mi kin ni tatang mo. Ala, anusan yung nga rod nga urayan, nanang? I-text naktulangan, inton maalayo. Wan anak ko, nasapa pa'y nga main. 7:30 nga agrubwat dayjay. Nay, lakay. Jeep samo ni Tiryong jay limabas. Isungag pa'y subakal. Ay nawaw. Awan imbati na. Awam ngaraw. Ay nawaw. Kasano nga rutan day tangay. Mapanmulagin sa ludsudan ni Jay Balayda intun malam. Sapay kwarta na iday. Wan nga rod lakay. 5,000 ti impaw iti anak ta. Sapay la kumaat indulin na. Manu akilo ti bagas mo ti magatang na day a kwarta. Pudno launay lakay. Iti kinarigat ti biyag tayo. Kat napataglat ta ti kwarta. Uray manupay agatad dayta. Agkape-kapay nana. Agyaman naklaon na ayole. Awan anyaman na nana. Anyang aminan ti masapul mo. Awan ka di ti impadulin ni Tiryong apaw itken ka nakaw. Ay nawaw. Anya apaw itday tanana. Kwarta nakaw. Adda nga min 5,000 nga impaw it ni Wilma ken kuanay di kalman. Nangipipanan na ngay nga ta. Di kalman pa'y nga urayan me. Ngam awan mo't indagas na ijay balay. Maala nana, ano sa inyo laangan nga urayan? Wan man, sapay kwarta da ijay. Narigat ti agsapul iti kwarta iti apanawan. Maawatan kayo nana. Ano sa inyo laangan nga urayan? Tapno makapagsarita kayo. Sigurado apaawi din day jay nana. Kunaklakit din yung naala yung day a pauit na. Awan matintad mo kada kamay. Ay nawaw. Asino nga ro di balasang anangala kanyak? Balasang? Uy, apo ko yung kanumay. Ay nawaw. Awan matimbaon mi amapan mangala. Mairo pa am ka din no asino day jay. Jak am mo. Yung tiko na at inbound nyo ka no. No kasta.
Adda sa bali anangala iti pauit para kumakada kami. Una na. Siyak ti imbaon da lolo ken lola ang mga ala ko nana. Iso nga intag kulatan ah. Anya, katno asidaglaang bati balay me. Igid pa iti kalsada. Pinaradak nga raw di jay waiting shed nana. Ay awanan, mapukpukawan day tapauit. Agpudno ka man si Kateryong. Ay nawaw, anya ti ipudnok bakit? Nang ipanam iti kwartang impaw it ni Wilma kadagiti dadakkel na. Adda nga raw tinangala. Ay nawaw, isurum no asino day ta nangala. Diyak mo nga raw ammo no anya tinagan na. Baro aro pa day jay bakit? Ay sana mabalintikas na. Pudno ti ibagbagak bakit? Apay nga rod nga agkalkalingatan ka. Ah, Amok no agul-ulbud ka manan, iso akas na. Ibagam tipod no itamot lang, no di mo kayat ti maipabarangay. Saan mo't piman ang mabalintikas na? Intod mo kit din ti pawit da iti sabali at tao? bakit? Ibagam tipod no kunaknay. Kinapudno na. Naragrig ko ti kwarta nga impaw itda. Anya? 5,000 tayo jay bakit? Pangalaak nga iti ibayad ko kuma. Anya nga ming tinararamid mo. Apay anapukaw. Iyak mo yung gagara bakit? Naragrag mo mat ganyam, ngam agrason ka pailaang. Ay na. Sinalbag matikas ng ugali teryong. Mapan ka iti ayan dana na Rosalia. Tamakisarita ka na saya at kadakwada. Awanan lakay. Anya ti imbaga ni Tiryong king kaya? Mapukpukaw ti kwarta nga impaw iti anak ta. Anya? Kasano ko maamapukaw? Adda sa bali anang tedan na lakay. Anya? Sana mabalintikas ta? Ha? Tsaka mo lakay. Adda ka no balasa nga nagpara ijay waiting shed. Kat nagpaamam mo ka no nga apo ko ta. Sino ka numad day ta babae? Di na kanumot am mo lakay. Baro-aro pa kanumot. Ay nawaw. Adaya magkasta. Ay, anya nga rodan nga iti aramiden ta lakay. Agpatulong takin ni Kapitan. Awan ti basol ta di ta bakit? Kan ba isa? Dakil agatan day ta 5,000. Sana mabalin ang mabaybayan latan. Kawampay nga rod anak kaw. Mapukpukaw mo ti kwarta nga impawit mo. Ay nawaw, kasano ang mapukpukaw, tatang? Adda ka numot ti balasang anang tidan ni Tiriyaw. Ne, kasano ang napasamak ti kasta, kat nagan yung matiin surat ko iti sobre? Diyak amukin Tiriyaw Napanlinalang mo iti balay da itay. Kit kastamot ti kunana. Ay nawaw, agpatulong kayo ka ni Kapitan, tatang. Dakkal agatat ti 5,000. Kastamot lang ti plano mi kinanang mo. Mapan kami iti barangay hall inton bigat. Anya pailaang ter aramidam si Kateryong. Kunak man numapan ka iti ayandana na Rosalia. Anya nga ruti bagak iti bakit? Ay nawaw, ipalawag mo tinapasamak Anya trupak nga isarang ko nga iti. Agpampanunot ka kaditeryong. Awan pa iti bayad ko iti kwarta na pukaw bakit? Uray awan ibayad mo. Makisarita kalat na anasaya at kadakwada. Tanumapan da agreklamo iti barangay hall. Ay nalpaskan. Anyan tulangan tirupam asumango kan Kapitan. Diyak kaya ti may babay ni Tintero ang barangay tayo bakit? Iso nga rod, amapan ka iti ayandana na Rosalia, itamot laang. Agpalawag ka, kan makisarita ka. Ano mabalin kat inutom abayadan ti pawit anapukaw mo. No makisarita ka iti nasayaat, sigurado nga umanugot dagijay. Nalakada magpiman akasarasarita. Agsagana ka lakay. Adda ni Kapitan ni barangay hall? Adda ka no, kasangsangput na itay. Nag-text ni kaanakan muna. Nana! Tata! Ay nawaw. Ni Tiriyong sama day day. Kumayak man! Ayun, anya nga tati umay na ibaga. Mala, rumwar katamapan mo kasarita lakay. Anya ti gagaram Tiriyong. Imayak, tada tinapatig nga ibagak tata. Kinapudno na. Narigrig ko ti kwarta nga inpaw iti anak yaw. Lugas na, saan gayam apod no, timbagam kanya kiday. Saan nana? Pasensya kayo manay. Anya nga ron ti plano mita. No, kilaan kada kayo. Ininuta kabayadan ti 5,000, tata, nana. Narigrig ko ngamin.
Katawan mo't nang isubli. Kamalik, tasaan ko ngayon nadan ti pawit anak yaw. Usapay la ko mata maawatan dak. Kaano nga rod ang makabayad ka? Itamot la abulan tata. Ikandak ko maitidwalawas apawayway. Anya timako ng bakit? Tangay di mo mat nagayatan tinapasamak, kan inaklon mo tibidot mo. Ala, ikanda ka iti dwalawas apawayway, tapno makumpletong tipawit anapukaw mo. Ay na, pagyaman ak launay nana. Tata, Awan anyaman na baraw. egem siguradong laan, nagtungpal ka iti saritaan tapno awan parekot teriyang. Wan tata, aramitek no anya timbagak. Tanalawag mo't nga adda ti pasol ko. Ay, nawaw! No ammom nga adabasol wano nagkurangang, di mo ilibak wano irasunan. Nasaysaya at matlaang no ibagam ti pudno, tapno masulbar adagos ti issue. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangkadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Na, lumabas manin ti kaaruba akagurgurak launay. Kusilang apak manakastoy. Ay nawaw, adda di parikot mo, Susan, nakong. Kusilap kamot la, kusilap nita. Agdamag kayo pa ilang amin. Ay nawaw. Nay, di ka maawatan. Awan mo't amok adakas ngay naramid kukin ka. Agin di manin. Dayta ti paglaingan nyo. Nanyaman na ita panggurguraam kanyak. Ibagam kumatap no amok mo. Nasakit ti matak ang makakit-kita iti kasta pa na grup-pro payo. Anya, Agawaan nyo kit di ti lumabas. Di yu dadaulan ti aldo ko. pasensya ka na. Na, tagsaupay lang amin. Talaga adiyo amo ti pagluglugaran nyo. Ay nawaw. Sika magaya, Manong Andres. Inagas ko ti pauit para kada kayo. Siyak ngamin tinangibilinan ni Miguel ang dispatcher. Ay na, agyaman aklaunay Awanan yaman na, kapsat. Sumbra ka, taagkapi tayo pa'y. Ha? Saanin? Asinaglaang mo't tibalay ka. Agkapi aklaangan ni Jai. Ka dito yan Ang mga naagung at ti anak mo nukwa. Ay narigatan, kapsat. Karkaro kit ninaguraan nak. Anya? Ay ti kayat ko asawan. Itun maminsan tulaangan. Ano pa'y magtial daw? Anya ti imbaga day di ala kay Andres nanang. Intulod na tipaw ay. Ti manawan. Why? Pagkapiyak kumangab din na kaya. Ay, pangaasi yun nanang. Di yu paspas trakan day di akaaruba dito balay. Ay nawaw, iti anya agapaw. Awang dakas nga aramidan na. Wanaw, adadakas nga inaramid na kang kaajak amaw. Basta, kagurak launay day di ala kay nanang. Unay kan, saan anasaya at agura am tipadam at tao no awang makagapaw. Adda ngamin madlaw ko iti day di ala kay nanang. Andiamot day ta madlaw mo anak ko. Sabali ti panagkita na kanya. Kasla dadakas sa panggap na kanya. Ay nawaw, saan ba't siguro anak ko? Amangan kunak no panunot mula ang dayta. Basta, di yu paspas trakan day di ala kay dito'y balay. Peryo! Na, da kayo manan? Nay mag-abigat mo, Susan.
Awan tinaimbag iti agsapak. Nuro payo ti makitkita. Sa di numanan ti papanan nyo. Agkaralabas kayo mo dito paraangan. Mapanak iti bangkag ko. Ay tit agawaan nyo ti magnaa. Saan amasapon nga agpakita kayo pa ilaan kanya. Saan mo tanay gagara? Naira na laeng. Kan may sa iti paraangan nyo mo't nga may tindalan may. Awan mo't sa balay. Alawanan! Ang patuloy kayo kitain! Awanan ti adu asaw! Unay kan, Susan, anak ko. Bigbigatan nga bugbugkaw ka. Hay! Makapaasar day tala kay nanang! Saan kumapiman akasta ti tratom iti karo batayo Sa bali nga rod ti marikrit nak no iso ti makikita nanang! Dahita akapanunutam ti parikot anak ko. Agpanunot kalaadagos iti negatibo ure awang batidakas nga aramiden jela kay ka. Asino ti mawag nanang? Ni angkal mo abansyaw. Anya timbagana? Agsasabat kami kanong agkakabsat iti balay day di lulo kan lolam. No kasta, agsublimat gaya man ni Uncle Ija abroad. Wine, no kayat mo sumurok ka. Mapantaadwa, tapno makita mo lang dagiti kakasinsin mo. Kaano aya? Agbiyahe ak intong bigat. Makalawas ko ijay, no kwa. Ay nawaw, makalawas magayam nanang. Anya ngay, sumurok ka kaday. Saan na nanang? Agbati aklatan. Da kayo laangan ti mapan tapno addamot laang mga sikaso kadagiti taraken tayo. Hay, rabiin manan. Panagtuturog manan. Ay nawaw, anya ay dayay. Kasla addamot ng barsak iti bubungming. Ayaw na yan. Asino ngay nga taday ta? Sapay awan kadwak dito balay. Ay, tinasayaan. Siripag iti tawa me. Sigurado at tao day ta. Kasla ijay abanda ti paggapan ti bato. Ngam, awan mat makita ka tao. Amangan mat no nila kay Andres day kay. Amo na nga min awan ni nanang dito balay ka. Ay, talaga aday jay alakay. But-but nga napailaang da tao. Rumor ka si kalaklakayan! Rumor ka kasangon na! Nay, ano ti masapol mo, Susan? Di kay agin didiam mo dita. Amok ada kayo tinang barsak iti bubong mi idirabi eh. Lokasta, ang damot lang ng barsak iti bubong yaw. Uri diti balay nga ron. Sapay madlaw a bataw. Ay nawaw, amok ah. Da kayo tinangaramid iti kasjay. Ay nawaw, awan amok dita, Susan. Di kay agrason. Talaga nga ipulong kayo kini kapitan. Lakaya kon. Diyan niya aga po, amapan ko barsakan ti bubong yaw no bilang laang. Kat awan mutlat maganap ko. Amok dayta nga ugali yo. Ha! Agsagana kayo. Tama siguradok adumanon kini kapitan tinaramid yaw. Aniya. Naimbag abigat mo, kagawan. Kastamat kong kasusan. Anya ti masapul mo. Adda ka din ni kapitan, kagawad nate. Adda ko man napatag na ibagakan ko na. Awan ni kapitan. Ada ti seminar da ita. Ngam nung napatag ti ibagam. Mabalin mo't asyaklatan ti pangibagaam. Unlangan kagawad. Kasto ngamin. Idirabi eh, adda ng barsak iti bubong mi. Namitlo adaras kagawad. Asino ngay kumati mga ramid iti kasta? Adda suspet sa kagawad. Asino ngay? Ni Andres, tila kay akaaruba me. Kas lang ngamin adda dakas apanggap da ya tao kanya kagawan. No kasta nga rod. Mapanta iti balay na itamat laang. Tagsasarita tayo. Ay, huston kagawan. Ay, masyan ka kumakaliak. Saan ang nasaya at tikas dyan nga inaramid yo No awan ti nasaya at nga aramidin yo. Maturog kayo. Saan atila kalukwan ti papampanunot yung aramidang. Mamin ano ka di nga ibagak ka na kayo. Asaan asak ni ng barsak iti bubong na Susan. Ay na, di kay aglibak tamadlaw mat ada kayo. Kamali ka, Susan. Uray ti bubong ti balay ko. Adamot lang ng barsak iti rabi eh. Uray kita am ti bubong may. Andado abataw. Oho, anyat amok ngay. No da kayo tinangikarga iti bato iti bubong yo. Tapno kasla inosente kayo. Husto na.
Laklakayan kayo, katkastapay lang ti aramidin nyo. Puno ti bagbagak kagawad. Awan ti basol ko. Ustaw! Agtal na kayo, no diyo kayat ti makaraman manan. Maminsan pa'y nga damadamag ko. Saan lang adanog ti maramanan nyo? May mga bigat mo, kapitan. Agtugaw kayo pa, Tata Andres. Agyamanak. Pasensya kan imayak dito balayaw. Okay lang, Tata. Awan parikot dita. Anyat na pasama kitiro payo. Limitam mo. At dapay sukat na. Kinabilnak ni kagawad natin. Itiyan niya aga po. Napan nagreklamo ni Susan na kaarubak. Indanon na kan ni kagawad natin. Asyak ka no tinang barsak iti bubong ti balayda. Hindi kuan imay ni kagawad natin iti balay. Di tamot na dinanog na kiti namin adu-adaras. Anya, agpagpakiasi ak tawan basol ko. Inosente ak kapitan. Gamsan na ta nagsardang. Intuloy na latta tinang danog kanya kiso akas tutirupak nga imay. Grabe matikas na naramid na dya tao. Di kayo matanagan, Tata. Duktalan tayo no anya tipod no. Ikarik, tulungan kayo. Abay, anya tinaramid mo kagawad natin? Anya ti kayat mo asawan, kapitan? Nakitam tilangan ni Tata Andres? Ah? Asino tinangibagakan ka at anugam dyan kay? Ay, kuwang amin, kapitan. Anya, Nagreklamo ni Susan ta binarsak kano nila kay Andres itinamitlo adaras ti bubungda. sigurado kayo kani? Anila kay Andres tinangaramid iti kasta? Anda nakakita ken ko na? Ay, kwa, kapitan. Sana may parbang tikas niya nga naramid mo kagawan. Opisyal ka. Ngamdang ramkid din, ti pada matao. Agpa-investigarak, may papaniti dahil abanag. Kat no maduktalan apod no ti ibagbaga nila kay Andres, nga isukat inosente. Sangwan nyo ti bunga ti dinadarasudos nga aramid yo. Anya di agwarwaras adamag, Susan. Makalawas lang nga awanak dito balay. Nagadaw tinapasama. Hay, dayjay alakay Andres ti parikot nanang. Na, anya tinaramid ni Andres aya. Idiawan kayo, binarsak na itinamitlo adaras ti bubong ti balay tayo. Anya, dayta ti podno nanang. Amangan mo no sa bali a tao tinangaramid iti kasta. Lakay matan ni Andres. Pagan ano na kumaabar sa akin ti bubong tayaw. Hay, amo pa iti dayjay alakay. Amo na ngamin nga awang kayo ko. Iso akas ta ti inaramid na nanang. Kaya't na siguro ati agpapansin. Andya, amangan mo no naira na laang. Di ka agpabasaw no di mo nakita. Una yan ti kastaan na pasamak iti rupam, Andres. Uwan nga ron kapsat. Kinabilnak ni kagawad natin. Kagawad pa'y mo ngam kasta ti aramid na. Uwan nga ron. Nalakamot ang mamati na dya kagawad. Ibabain na tipada na nga opisyal iti kasta nga aramidin na. May sama na dya nga anak kaw. Nalaing agpabasaw. Anya nga iti imbaga ni Kapitan kang ka. Agpa-imbestiga ka no, tapno maaman no anya tipod no. Ay kat mayat ano kasta. Sapay la kumata maamuan da no anya tipod no. Tapno saan ang mapabasaw dagiti inusintay. Naita ti karkararag ka o kabsat. Asino dagi jay kinasarita yo, Kapitan? Nagiti testigo, anda nakakita no sino tinang barsak iti bubong da Susan iti dadi arabi. Anya? Hawanan, kagawad natin, delikado kayo. Asino kanungay, Kapitan? Ubing ka no tinakita da. Talo nga ubing. Tiyatamik at napagtripan dalaan. Anya? Anda pa'y may sa kasaritak inton alas 12. Anda ka no video na tayo dyan. Itapay laang, agsagana kayon kan Susan, gaputa delikado kayo adwa. Madanagan naklaunay, Susan. Ay nawaw, anya launay ti pagdanagam. Delikado ta kano kuna ni Kapitan. Anya, kasano ang delikado ta? At dati nakasarita na. Kati ko na. Ubing kano gayam tinang barsak iti bubong yung iti dayjay arabi eh. At da kano nakakita. Anya, saan anila kay Andres? Saan kano? Anya,
Ay, anya ngayon ti aramidon ta. Sapay kinabil ko jay lakay. Lukas ta, amo yun no asino tinang barsak iti bubong me, kapitan. O, tata, kalugaran tayo matlang. Ay, kamodyanan na. Makaangas matlangan iti nalukay na tao. Ayaw ka na, tata. Napanagnikan tayo nga inosente kayo. Agyaman akunay, kapitan. Awanan yaman na. Inaramid ko lang no anya ti amok ahusto nga ramiden. Siyak man matag saludsud, tata. Anya ti plano yung kadasusan kan kagawad nati. Iti mandak ida, kapitan. Well, mayat ta. Tapno adda pagnakmanda. Ne, saan gaya man, nagimbag ti limita marupayo. Well, nga ron, kapitan. Napan kayo kadi iti klinik? Well, kapitan. Nasayat no kasta. Ala, pagsasaritaan tayo inton sumarunungal daw, no anya ti aramiden tayo kadasusan ken kagawad nati. Naimbagal daw tayo amin. Naurnong tayo ita. Tapno pagsasaritaan tayo ti parikot. Itinagbaatan nyo atallo. Susan, kagawad nati ken Tata Andres. Tata, anya ti plano yung kanakwada? Iti mandak ida, kapitan. Maasyan kakadia kada kami, tata. Un nga ron, tata. Basol mi dayjay. Ngam sapay lang kumaata awatin nyo ti sorry mi. Pasensya kayon, ngam nakapagdesisyon na kaon. Please, tata. Diyak kayat ang maikat iti kinakagawad ko. May mayat matlaang numaikat ka. Sana kasken ka ti kagawad akasapulan ti lugar tayaw. Kaslaawan mo't nagkakadwaan tayo no kasta, tata. May saka may susan. Gumura ka launay kanyak. Ngaurawan mo't dakas nga aramidag kan ka. Apay, gapo takastuyak laang. Kaputa may saak amarigrigat. Gapo takastoy ti tsurak. Kamalik dayjay, tata. Sapay lang kumata mapakawan na kami. Mapakawan kayaw. Ngam ituloy ko tagdimanda. Grabe, tinarami jo ado kanyak. Oh, nangagyamot siguro kagawad natin kan Susan. Agdemanda ni Tata Andres. Kat awanan maaramidan nyo, no kayat na ti agdemanda. Di kay tumot nagpampanunot adwa. Apay akin nasaritan pay lang ang dayjay ala kay nanang. Awan ba siguro tidakas na no agbalin tayo anasaya at kadagiti karaw ba tayaw? Amuyo mo't adayjay ala kay Andres tinangidemanda kanyak, nanang. Gapaw tabasol mo mutlaan. Pinabasol mo ti tao nga inosintay. Tidakas na pa'y. Binuybuyam lang ni nati idi kinabil na jay lakay. Di kay naasyan mo iti jay lakay. Nanang. Deserve mo ti maidimanda. Deserve yaw kini kagawad natay. Day tati ganaban ti tattao akas kada kayaw. Ay nawaw! Sakbay nga agpabasol ka, agimbestiga ka pa'y nga umuna. Laglagi pam, adakas ti agpabasol no di mo mat napanaknakan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Programa, apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdungan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay nawaw. Dakkel mo't gaya mo ti urnong tabakit. Mabalinay na mangirwarta iti may sapay awan. Ay wun alakay, mangirwarta. Daytoyan ti bumaknangan tayo, Kevin Lakay. Nihiro mo iti mga ibiyahe. Awan gayam. Agpus ka man iti Facebook bakit? Isupay no at damanan ti pasaheros agbiyahe at tumanan tumalam.
Adda na panunot ko, lakay. Anya nita bakit? Anya nga ta, nunayunan ta pa'y tiplite. Imbis nga 800 ti singiran ta, pagbalinan tan asang aribo. Ayaw na niya. Nusagsas nga ribo ti singirinda iti may sa tao. Dakkel tumit ti maiyawid ko akwarta. Nang runa pa'y no makairwarta iti may sapay avan. Naalam ti kayat ko asawan, lakay. Dago sa bumak ng tanukas ta teramidan ta bakit? Kat numapasamak dayta, mangrugita iti sa bali pa negosyo. Apartment kumamot, wino transient house, lakay. Mayat dayta planong bakit? Saan taunay ang mabannog no adda ti fanta nga biyahe? Adda pa iti abang or urayin ta. Na kayo magkamdata, nanang. Nakaumay kayo, may. Anya jay nadamag kaw, anang irwar kayo manan iti may sa avan. O nanang, iso ti ibiyahe ni Hero. Nay, kitaan nyo anak kaw. Ay nawaw, apay ka din, nanang. Awan permit yung agbiyahe. Saan lang aday ta? Gun-gun dawayan nyo dagiti pasaheros yo. Tadakkel unay ti singsingirin nyo kadakwada. Bayan yun na kita permit dito, nanang. Isupay kita paggastusa. Illegal ti kasta anak ko. Kasano nga road no makaswan kayo iti kulurom. Isong arod arabi ti panagbiyahe mi. Tapno malisyan mi dagita ataga LTO. Anya, Relax kayo kadilang, nanang. Relax. Diskarte mi mo daytoyan, ah. Anya a permit kano ti ibagbaga ni nanang? Adamat ti permit ti bantayo ah. Awan ka no, ti permit tayong agbiyahe. Ay nawaw, isupay agastos dayta. Dahit ang arod kahit bakit. Di bali ah, tarabi imot ti panagbiyahe yo kinihiro. Malisyan tayo dagiti taga LTO. Kas tamad lang timbakan, nanang. Ngano duma, kasla saan mo ta makawawat? Di talatan ikaskaso lakay. Ayaw na, imbes na may bayad iti permit, igatang lang iti bagas. Ayaw gayam, adda ka din tinakasarita mapasahero. Ada ti it lakay. Kurang pa iti bakit, nayunam, tapno adda mailugan itong manang. Mayat no mapuno ti van. Wun, sigurado nga ada ti mainayon inton madamdama. Anusan tayo ti aguray lakay. Ano sampay lang tagbiyahe ita, Hero? Di kag biyahe, manong? Agi na naakpay man. Sige, siyak nga rudan tagbiyahe. Di ka madanagan, tadakkel mo titid mi abingay mo. Wun, manong. Dakkel mo't ati marurnong ko iti panagbiyahe. Isoban tayo man na imbag dagiti pasahero. Tamangan no at dati saan agbayad ita. Sigurado mamasingir mo amin. Sayang mo ti sangaribo. At dalang dagiti agreklamo, manong. Dakkel kan unay ti sangaribo. Ay nawa, no ado ti reklamo da. Ibagam ngaglugan da iti sa balalugan. Ano sanda ti agturays no kastaan na reklamo da. Duamat gaya man ti agbibiyahe avan nyo, Mari Cristina. Ah? Wan maray, ni Hero ti mangibibiyahe ti may sa avan. Damag ko kat ni Mina kanupay ti singir yo, Mare. Ay wan maray, 800 a day. Sangaribo itan. Ay nawaw, dakkel unay mat, Mare. Kasla overpricing man. Ay kat kasta talaga maray. Van mi mat dayjay. Da kami ti agdesisyon no mano ti singiran may. Anya? Kan may sa, uray no sangaribo ti singsingiran may. Worth it mat ah. Ta saanan amasapol nga agturights dagiti pasaheros may. Diritso ti biyahe. Okay. Mangirwar ka man kit di iti soft drinks ti tamare. Taag merindata. Siya kun ti agbayad. Ilibre ka taado ti kwarta. Adda ka matgaya man, Hero. Ay, napambanuga nga rin, nanang. Kumusta nga iti biyahe? May tlata, ha? At dati baklod ko. So medyo dakkel tinted ni Manong Kevin, abingay ko. Talaga dakkel ti maitid na kan ka ah. Ta sobra mat ti singsingirin nyo. Agasam ta sa ngaripaw. Ay nawaw, ninanang mo. Kasta talaga tinegosyo. Ay siya kun ti madanagan iti kastangar aramitan niyaw. Kanya ko matipagdanagan yun, nanang. Awan ti permit da manong mo. Kasano numayra na nga adda dagiti taga LTO kat pagmultaan da kayaw. Basta siya, aramidag, no niya timbagadang aramidag, nanang. Adda akmanan anak ko. Kanya ka di man ti bagayo, nanang. Adda mang mangag ko a reklamo may papan iti sangaribo asing singirin nyo kadagiti pasaheros siya.
Ay nawaw, bayaan nyo, tagreklamo daging kat kayat nanang. Anya, Numanginaan day di sa ngaribo sing singirin me. Diaglugan day di sa bale. Awan tinasakit ang bakrang ko niya. sana nasaya at tikasta pa nagsasao manak ko. Puno mo nanang. Aglugan day di sa bale, no di da ka ba ilan abayadan ti sing singirin me. Period. Awan lang nga rodan permityo. Dakkel pa'y unay ti singsingirin nyo. Di kay mabutang iti karma. Nagadulagi din nga mo yun nanang. Di ka agpatangken, ta saan laeng nga itati aldaw, Kevin anak ka. Mabalinan lakay. Mabalinan amarugyan ti apartment a plano ta. Adda ka ti tinakasaritan bakit? Damanong tito. Danda ni malpas ti ipagpatakdar da abalay jay sentro. Numalpas day jay, ti apartment tamatan ti ipatakdar da. Nasayat mo't nga ron. Marugyan ko maiti kabitan na panahon. Tapno damot ipaabang ta. Won, iso ti imbagak kini manong tito. Napartak kanumo kit didagiti kakadwa na ah. Sigurado amalpas da adagos. Mangirwar ka nga ron iti kwarta. Tapno adda magastos. Mano ti mairwar lakay. Depende ano mano ti kasapulan. Mano ti imbaga ni manong tito kang kaya. Awan pa'y ngaro, jak na saludsod. Salud-sudan pa eh. Tapno amuta no mano ti kwarta nga irwar mo iti bangkaw. Anya tumay mo katangan, Mari Cristina? Karne ti baboy no adda maray. Mano a kilo? 3 a kilo. Ay nawaw, nagadon. Iso ti ilutok a pangaldawan dagiti trabahador mi maray. Ayuan, anya di ipatpatakdar da Mare. Balay yumanan? Saan abalay? Apartment maray. Nukas ta, adamanan ti ipaabang yo? Wan, ipaabang mi tapno adamat at urayan mi iti binulan. Ayun na, mayat day tamare. Talaga gayam adakkel ti maalalayo iti van nga ibibiyahe dala kay mo kan ti kabsat na. Dakkel mat ata dua jay van mi maray. Sagsa sangaribo ti singsingiran mi. Ay wang gayam maray. Adto'y ti bayad ti karne. Amang numalipata. Irwar mo matlaang ti karne agagatangag. Tanay, anyat orasan maray. Kat agluto akpailaan. Ay nawaw. Ni Hero mo timawag. Anya ti baga dito at tao. Sungbatang man. Hello, Hero ading ko. Manong Kevin? Ay nawaw. Sa dinutayan mo aya? Apa akas ti boses mo? Natiliw ti Van Manong. Anya? Nakasaritak na kiti taga-LTW tayo Manong. Ay nawaw. Agrason ka ah. Ibagam anak kilugan dalaan ka. Sinalutsok tangarot tinagan ko. Kit saan nga mo dagiti pasahero? Iso aday ta. Naamuan dagiti taga-LTO ak kulurum ti ibibiyahe ka van. Agraman lisensyak Manong, inaalada. Ay, una yan. San amabalin ang makisarita ka kadakwada aya? Saanen ang maalada ito tinasayata sa ritaan? Awanin Manong. Agmulta tayo ti 200,000 tanagpod no dagiti pasaheros. Ne, dakkel unay mo tayo na. Isumat timbangan na Manong. Iso ka no ti multa ti kulurum a van. Masapol nga agbayad tayo tapno mayruar ti van. Ha, kasanuarudan tayo ta. Dakkel unay ti 200,000 na singsirang ka. O saan tayo ang makabayad ngay? Apay akas na tilangam lakay. Bakit? Agbayad tayo ti multa. Multa? Natiliw ka no ti LTO ti van nga iman maneho ni Hero. Anya? Kat dakkel di masapol abayadan. Tapno mairwar ti van. 200,000 ka no. Ay nawaw. Dakkel unay ta 200,000. Ay tangarog kat. Awanan ah. Multa ti paparan ti savings ta. Kasano nga rodan ti apartment ta? Saan pa'y analpas day jay? Tsaka mo. Maguluwanak launay. Dakkel agatan ti daw-dawatin ta tapno mairwar ti lugan. No saan ka no ang mairwar kat ipandan ija regional. No kasta nga rod? Kapilitan abayadan ta ti 200,000? Saanan ang maaladay ta itinasaya at asaritaan lakay? Saan ka no nga rod bakit? Kulurum ti kaso tayo. Anya din nadamag ko, Mari Cristina. Agbayad kayo kanumat iti 200,000. Day ta nga rod ti pagparparikutan mi ita mare. Agasan man ta 200,000. Kolorum tilugan mi mare. Makaparurod nga rod. Sigurado nga dati nagpulong a pasaheros. Iso akas ta tinapasamak.
Ang mga no dagiti singsingiran nyo itinangina. Makapaasar mo, dagiti apasahero. Madi siguro tirik nada iti sangaribo asingiryo, mare. Saan mi mo idiapilpilitin nga aglugan? No apay ang nagpulong da paylaan. Masigurado nga ada tinagpulong kadagiti taga LTO. Anya nga rin ti plano yung itamare? Bayadan nyo ti 200,000? Huwan mare, kapilitan Tano saan kami nga agbayad? Saan min mairwartivan may? Sayang dayjay. Dakkel alugi yung ta 200,000, mare. Ngam no nangala kayo iti permit, saan siguro ang mapasamak ti kasta? Agasam man ta 200,000 hero. Isu ti masapol ang mabayadan. Tapno mairwartivan, nanang. Dayta ti bagbagak kadamanong mo. Idi pa'y asang kaibagak ang mga lada iti permit. Tapno legal da. Tapno awan matlaang ti pagdandan da. Ang agpatangkan dan tumod. Ay nawa, di da nagayatan di kasi napasamak, nanang. Di da lang kay tagastos para iti permit. Takayo di mo. Wen, saan daan nagayatan? Ngam no inaramid da kumati husto. Saan kuma mapasamak ti kasta? Awan kumati parikot da ita. Alpasan, nanang. Anya timbaga ni Manong mo. Kaano ngagbayad da? Diyak mo, noon niya tinagsaritaan da ni Manang Kristina. Ay, awanan. Mapanmatlaang itimulta tinaurnong akwartada. Sapay agpatpatakder da iti apartment. Awanan, nanang. May sardeng pailaang tawanan ti budget ta. Di da mo ngamin ammo ti dumnga. Anya ngay lakay. Alaamon ti van tayo ita? Uwan, bakit? Sayang ti 200,000. Awanan ti maramidan tayo. Panagpudno mo tinda kita pasahero. No di da ko man nagpudno. Saan ang mapasamak ti kasjay? Dahil tarod. Mawanan at analpasan. At dati ebidensya dagiti taga-LTO. Kapilitan nga agbayad tayo ta isot at day tilintag. Naimbag ko nam tatila ang may saavan tinatiliw da. Maipasardeng pay nga rod ati apartment no kasta. Una na, maituloy na daman ng ti kwarta, bakit? Tinapatag ita, kat mairwar ti may saavan tayo. Naimbag man, ta in-release da ti vanyo, anak ko. Wanang dakil ti binayadan may tapno lang mai-release day tanaran. Makapaasar dagi pasahero. Nagpudno ang tunot ngamin. Kasta talaga ta isumot ti adda itilintag. No saan da nga agpudno, di iso dabat ti dakas. Oo, na yun, tikas na mapaspasamak. Idi pa'y ngamin nga ibagbagak kada kayo. Ngam didak mat ipangpangag. Inuray yu payakas ta ti mapasamak. Ita, anya ngayon ti plano yaw. Di mi pa muna na. Mangala kayo kit di ti permit yaw. Tapno legal ti panagbiyahe yaw. Tapno awan matla ang ti pagdandanagan yaw. San kami nga ta magastusan mo kasta ti aramidan binanang? At dalat ta magastos yaw. Ngam tinapatag kat awan ti pagbutngan yaw. Kan maysa, saan kumaasobra ti singiryo aplite. Tapno saan akaasi dagiti pasahero siya. Choice damad din aglugan da na lang. No saan da kabalan abayadan ti singsingirin may. Aglugan da lang iti sa bale. Ay nawaw, saan anasaya at ti kasta anak ko? Saan anasaya at agundawayan nyo ti padayo at tao? Tapno bumaknang kayo. Sa dino ti papanam, hiraw. Agbiyaheak na nang? Ibiyahem ti vandamanong mau. Wine. Ay nawaw, ipilit yumot. Di kay mabutang numatiliw kayo manan, kat makaswan kayo iti koloram. Kaya't yumanan, tagbayad iti 200,000. Ay nawaw, relax ka dilaan na. Addan di permit damanong. Nukasta, inlakad dagaya man. Wala nang, nalpasa na. Sigurado ka, ang mga nukon ko namlaang dayta. Saan Pudno ti pagbak na na. Mabalina yung tagbiyahe. Orada nagitiltiyo, awanan ti pagbutngan may. Awanan ti pagdanagan may tunggal agbiyahe kami. Nasayat mo ta nakaamiris dagijay atat tao. Inuray da pay laeng anamultada iti 200,000. Impasardeng yung matgayam ti patpatakder yung apartment, mare. Kapilitan mare. Kasla agrugrugi kami manan. Dakkel mat ngamin ti 200,000 anapukaw kada kami.
At least ita, at damatan permityo, mare. Awanin pagdanagan yun no kwa. Sa bagay, amare. Kan saanan asa nga ribo ti singsingiran me, 600 laangon. Ay kat mayat maragsakan dagiti pasaheros yung mare. Iso na laang ata nabuntog ti panagprogreso ti biyag no kastoy. Ti panunutom ita, kat legal ti panagbiyahe dahiro kan Kevin. Wan matki di amare. Ano sa inyo, mare? Makaurnong kayong tumanan. Masukatan to tinalugi kada kayo. Sapay la kumata mapasamak ta imbagam mare. Sigurado day tamare. No legal ti pagkwartaan, kan nagagat ka, addan tulat tamare. Agyaman aklaunay iti kastang imbagam amare. Uray kasanukat na lag-anan ti riknak. Kumusta ngay lakay? Ada ti pasahero? Ado, bakit? Di, napuno man ang tiban. Huwag bakit? Ure ti van nga ibibiyahe ni Hero. Ay nawaw, nagsiyaatan no kasta lakay. Huwag nga rod bakit? Makabawi tamot laan ka dagiti lugi ta. Mano abulan pa eh. Sapay la kumaang takanayon nga ada ti pasahero. Agda ka asi ti Diyos bakit? Di nabaybayan ta tao. Amo ka masukatan dumutlaan dagiti nalugi ka tata. Nang runa pa ita, taligalan ti panagbiyahe me. Ay nawaw! Di mo gundawayan ti padam a tao tapno ag progreso ti biyag mo. Laglagi pam at idakas nga aramid kat kagura ti apo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Programa, apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak, itibiyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo, pagganmi adumdungan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdangdangag. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanan a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay nawaw, an-anuan nyo dagiti natangain sa ko yung nanang? Itad ko kada femlaken glain, tapno saanan nga iso payagatangan da. Mailaok iti pansait no kalaysada. No kasta, agkalaysadan? Wun ka numag. Nagdaton ni Glenn kanyak idikat. Anya kumaita no nagdaton kan ka. Awan mo't kit di, nanang. Nalagip ko laang. Saan ko nga inaklon idi, ta saan akasken kwa na ti type ko. Kontraktor, ti kayat ko pakiasawaan, saan kat a construction worker. Gaputa construction worker lang ni Glenn, kasta ti bagam. Katpod numad, nanang. Ay nawaw, saan apang construction worker, ti kastoy aki napintas ko niya? Pang kontraktor, ti kastoy aki napintas ko, nanang. Da kayo kit dimat. Ay, aglisi ka man kit didita. Nagadula kit din nga amom si Kaperline. Mga sawa mitgaya may ni Glenn, Linda bakit? Wun lakay, ni Pemla mula ang akalugaran tayo ti asawaan na. Ay, sayang day jay. Anya nga ron ti maaramidan ta, kat saan mat kano nga iso ti type ti anak ta. Saan kano a construction worker ti kayat na pakiasawaan. Kontraktor ka na lakay. No di kita graraman day ta Perlin Nay, mangmangag ko man ang tinagan ko Adda ka di man ang ti inaramid ko, tatang. Agraraman ka kanaw kunan ni tatang mau. Ay nawaw, kasano ko maanagbalin nga agraraman da tao? Agraraman ka makasawa iti kontraktor. Ay nawaw, no makaasawa ak iti kontraktor, awan ti daddo maamairanod, no di da kayo matlaang. Ay unay kayon aya tatang. Nay, si kamat gayam day ta, femla. Adaman kayat ko asaludsudan ken ka? Anya day ta, Perlin? Makikalay sa ka, iti day Glenn? Wan, apay ka din. Ay nawaw,
Anya launay tinagustuhan iti dadya construction worker aya. Ay ayatek ni Glenn. Ay ayaten mi titunggal maysa. Adda ka di parikot. Ammom ka di nagdaton ni Glenn kanyak idi. Wen, amok ti may papan iti day tabanang. Nasaya at magnarod. Isuasaan ko nga inaklon tadyak kayat ti construction worker. Katsi ka, makikallay sa kapay gayam ken ko ana. Okay lang ang kanyak ti construction worker. At least, adda trabaho na. Saan akas iti dadduma dita atambay laang. Sa bagay, talaga pang construction worker laang ngamin tapintas mo. Tigayat mo asawan. Pang kontraktor, ti kasta kinapintas mo? Katuan mat. Ay nawaw, jakamukan ka. Ay, agraraman launay day a babae. Na, naputot mong ti ulo mon. Apay ka di. Marurudak ka dagiti tatnao akasta ti ugali na. Asino ti dakda ka matem, femla? Day a perlin kunamlan asino akapipintasan mo. Anya? Ipanakay na pa'y anagdaton kakanukan kwa na idi. Na, agraman day tabanag? Katuan. Ay na, no siya klaan amang pampanunod. Blessings in disguise ama ko na ti panang basted na kanyak iti ngamin. Nailisyak iti babae asan ama ikari para kanyak. Kasta unay ti pananguyaw na kadagiti construction worker. Ipanakil na pa'y apang kontraktor ka no, ti kinapintas na. Para makita, no adda ti kontraktor nagdaton ken ko na. Aw, apay adi ka pa'y lagsagana dita si Caperline. Sa dino ti papanan nyo, nanang? Kasardaglen ken femla ita. Di ka mapan? Sana. Da kayo ano kayat yun di mapan? Ngam no siyak, maturog aklatan. Anya? Didak pakibiyangan na nanang, taituloy ko ti maturog. Ay unay ka na nakaw. Ay na, agsaga na kay kid din, tamapan kayon. Saan akom conformity bagbagayo dita? Ni Perlin nga iba kay Saan kanumot nga umay lakay? ay daw. Apay ka na kay asinaglaing mit ditaw. Jakman amo iti anak ta. Mala, mayabaw, no di na kayat ti umay. Anya nga ito nakapaperbag nga imit mo. Regalo lakay para kada femla ken Glenn. Nimbaglaing ta napanunot mo ti mangtag. Una, idi pa'y napalabas alawas nga insaganak daytaw. At diretsyo ka nga ruday, ni iti ayanda ta itid mo ti regalaw. Siyak may, tumulong at naglutaw. Agkuyog tanto nga agawid di ka pumampano adagaws. Urayan na, tapno at nakaduak nga agawid, kalpasan ti pandangan tayo. Yan, kunaklati, di no nakaturog kan anak ka. Kasano ko maamaturog da tao kat nakapigpig samat ti music da di takasaran tatang? Kagangay na at madamati salad Hay, sa anak kid din na makaturog. Ano sam tado si kanto matagkalay sakit pagbigyan da kamay. Ewan kaya, kanya ti plano, kaano ka ama ki asawa? Awan pa'y mat kontraktor ko tatang. Na, masapol ka di aya akong traktor. Ni tatang mat, kontraktor mat nga rod ti kayat ko, kita anak mat atatang. Saan basta-basta ti kastoy akinapintas ko anya? Hindi ka kaagraraman Ulitak manen tatang. Saan akinaagraraman dayjay? Libre lang mat ti agarapaap. Katsyak, arapaap ko ti makiasawa iti may sa kontraktor. Ay, talo atawon manan tinapalabas. Duamot pi manan ti anak da femla ken Glenn. At damutan ti dua nga apo ko ni Mariisang. Katsya! Ay nawaw, pasagidan dakman ako na ako, nanang. Anya ti planom aya perline. Kaano ang makiasawa ka? Aguray pa'y ngamin ananang. Awan pa'y nga rod tinamamok a kontraktor. No apay nga minamasapol a kontraktor Ay kat syempre mat ananang. Narigat nga tati makiasawa iti construction worker laang. Ay nanakaw, di ka kumanagpili-pili.
Amangan no iti kastangar aramidom kat mabaakan kan. May mayat ti mabaakan, ngam ti makaasawa iti construction worker, anya? Ay na, di kag dardaraso daws. Amangan no pagbabawiyam to, dagita nga ibagbagam. Ay nananang, no saan mo't lang a kontraktor ti pakiasawaak, uray awanan makias-asawa, nanang. Awan trabahom ita, saan ka di lakay? Awan bakit? Ginanaak man mag. Mabalin ka di asikapay laang ti mga awir ka dagiti ubeng. So di no ti papanamaya. Mangisursurak iti nateng lakay. Isupay kumamot dayjay ano magatang. Isupay ang maisukat iti bagas. Mabalin lang tamit. Kita mata di ka unay umatayo. Wen, Agsagana ka nga ruday no kastagam ti planaw. Siya kon ti makamu katagitan nakta. di gusam to idawan. Uy, bakay. Aywan gayam lakay. No umay ni nanang. Pakibagam kan kwa na nga alaan na tapayong da binulod mi idi na minsan. Ay nawaw, anya man ang tabi nagkat mo si Kafemla? Natang samat dagita. Wen, gumatang ka man kit di tat numaksayan. Hay, kaasi kamat. Anya? No inaklon ko ni Glenn idi, ay awanan, kastagayam ti pagbanagak. Aglaklako akmat siguron itinatang no iso tinakiasawaak. Naimbaglangan tadyak inaklon day a construction worker. Awan ka di tinasaya at ngibagam. Tunggal masabat na, pananginsulto akanayon ti mangmangagkukan ka. Mala, lakwan naklatan iti okrano at dapay nabati di tatap no awan mo't may bagbagam. Diyak kaya ti kasta pananginsultong kanya ka, tapno ibagakan ka. Uray construction worker laang ni Glenn nga asawa. Responsable day jay. Di na ipalubos nga agbisin ti pamilyami. Di ta ka man langan. Makadadaol kay tal daw. Nalabas betan day ta panagniw-niwat mo. Ay nawaw, at da kayo matgayam di tatatang. Itay pay nangagaw dagitin sa usawang mo kindi Femla. Ha? Ay, kwa tatang. Kontrol mamay tangiwat mo. Pudno matiin bagak tatang? Di mo amaw nga niya ti masakbayan ti tunggal may sa. Agparunot ka pa, sakbay nga agsao ka. Di ka agdardaraso daws. Di ka mabutang. No agbalatik tuking ka dagita ka ipagbagam. Uyaw ka nga uyaw. Aging gaytawan mo ti kontraktor ka ipagbagam. Addanto ka di tatang. Saan pa'y nga ita? Ngam addanto. Maamamok tumat lang ti kontraktor para kanyak tatang. Ay na. Magagara na klaw na yan. Kalukuan mo tamo nga ubeng. Asi dumit ti kontraktor amayat ang mga sawaking kangay. Sapay kastamit ti ugalin. Aglablabos mo't day di aperlin. Apay man bakit? Ay nakastala unay ti pananguyaw na kanya. Kadata, lakay. Ti kina-construction worker ko kadimana, hindi makagapaw. Wen, lakay. Di mo lata ni kaskaso. Ibaga na no niya tiket na nga ibaga. Di ka agpa-apekto bakit? Tinapatag at naragsak ta. Nalagsak ti pamilyata. Wen, lakay. May baglangan. Dasan nga iso tinasawak. Nariga lakit iti madan itasawa kas kengkwana. Iti kas tagalad na. Ang mga nuuray construction worker. Kat awan mayat amang ikalay sa kengkwana. Kontraktor ka nung arod ti kayat na. Ewan, ano ada ti kontraktor ang makayat kengkwana? Pada marigrigat lang. Tilaan ko manasayahat nga ugali ti bumawian na. Ngam di na pa'y maaramid mo. Ay nawaw. Makiasawa manan ni Isabel agayimaw. Amok day ta nanang. Kay si kangay mo, mano atawanan tinapalabas. Ay nawaw, di kay agapura nanang. Addantumot Kaano nga raw, nalipatam ka day at 35 years old maun. Hay. Ni Jerry ka ngagdatdaton kan kangay. Di mo kayat day jay. Diyak kayat day jay nanang. Anyan tulang ti pagbanagak no iso ti maasawak. Di aglaklako ak tumat iti balot. Tinapatag, legal at trabaho. Ay saan nanang? Sa anak akas ka ni Femla nga oray asino laditan. Adamot standard ko may papankan ayat nanang. Talaga a kontraktor laang ti kayat ko. Awanan sa balipay, period.
Anya jar arabidin ni Perlin iti sirok ti mangga. Kasla na unag mo ti pampanunutin na lakay. Hinyaw. Apay ka lumay. Pinagsasawak ngamin itay. Anya. Iti anyaga po a pinagsasawam. Wun atag lablabos tingiwat na. Agkasarma na ni Isabel agayam na. Katisaw, awan pa'y. Kasano ko mga men, kat kontraktor met kano ti kayat na. Di na kano kayat ti agriga ti so akasta. Ti kayat na kat agbyag adon niya no makiasawa. Ti saludsaw. Adda nga ta kontraktor ang mga yatkan kwa na. No adda, di adda ko man inyam amuna kadata. Siyempre, nalaing mo't dagita kontraktor, bakit? Pilin damot ati pada da nga adda mabalin na itibiyag. Agrubat tayong perleng. Ita ti kasarda Isabel ken George. Masadutak ang mapantatang. Awan mitaramidam dito'y balay. Di mo kaya ti karne aya. Agbiagak nga orewan ti karne. Hindi ko. Apay nga agungat ka ngay kanya. Inbagak nga ruden asa anak amapan, ulit-ulitan nyo pa ilang man. Kumusta nga iti kasar nga inatendaram, Glenn, lakay? Nasayad may bakay. Nakitak da ang tilindakin uncle ko si Jay. Ni Perlin ngay. Umutan na pan. Ang mga numadanagan launay dayjay. Makiasawa amin ang ababalasang akabatsyami. Ngam isaw awan pa eh. Awan sapay mo ti kontraktor na bakay. Kano manumutin ti tawon na dayjay. Nasurok at 35 nan. No di na baliwan ti kasjay akapanunutan na. Ay awanan na. Ang mga no agbaak tumutin. Ay choose na dayta na bakay. Isumot ti kayat na. Okay kakadilaang perlay na nakaw. Ha? Ay, kwa nanang. Di ka matagtagari dita. Adala ang panpanunutak, nanang. Anya ngay dayta. Ay, kwa. Madanagan nga rodan, nanang. 35 kaon ngagpaisaw. Ka? Kat awan pa'y asawak, nanang. Oray nobyo la kumano isaw. Adumag tinagdaton kan kaiday. Jay daduma nang asawa da payang. Aduda ang saan damat nga rod a kontraktor. Ay, awanang. Ang mga no talaga agasat mo ti agba ka na ka. Aklunum laangan. Anya ngay nga raud kat agpili-pili ka mag. Ay, kasano ngayon dayta, nanang? Ay, awanan na. No dayta ti gasat mo. Ti agba awanan maaramidan tayo. Si kamot laang tinangaramid iti kasta agasat mo. Tabinasted mo dagiti nagdaton kan kaiday. Kan inuy uyaw mo pa ay dagiti kalugaran tayaw. Anak asawa iti construction worker. Ay, nawaw! Ay, wow! Di kagbalin adarasudos. Di mo labsan ti agsao kontra iti padam a tao. Taamangan no agbalataktoken ka dagiti dakas abalikas mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.